Biyag, wenno patay. Tinapalabas, inatap dansot nga inikan ni Rosana iti sabidong tipulutan da, iso asim makit ti tiyanda. Binaunmot ni Solomon ni bakat bogan, tapno gumatang iti agas at umaranda. Ket gapo iti tinumarda, nagkalman ti sakit ti tiyanda. Iti kusina, isagsagana ni Rosana ti pangaldawanda, iti masidag dansot ken maskay, takayat dati uminom iti nalamis adanom. Nagkid daw da iti dispensar kini Rosana, gapo iti inatap da amadi. Ket nakunamot ni Rosana, ngagannad da, gapo tamangan no pumayso ti atap da. Ita gagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Agannad kayo. Gaputa amangan no pumayso ti atapyo. Ha! Amangan no pumudno asabidungak to ti isaganak apulutan niya. Anya! Tatikas kada kayo at tawa. Rumpeng asaan nga agbayag ditirabaw ti daga. No di kat maitanaman. Anya! Nanang, tay inuman da. Ito dyan. Tapno pumanaw dan diti kusina. Wanan ako. Mabit lang tamangala iti inuman niyo. Kastate ko na ni Rosana. Wen, boss! Boss, kasanon no ipaypayso na? Di na maraming ti kasta, maskay. But-but ngin na kayo lang. Boss? Boss, kasanon no ipaypayso na? Di matay tayong to natalo. Takrot kayo at talaga. Diyak pa'y kayo timatay, boss. Oray siyak, boss! Di nan tumaramid ti kasta ko nakmat. Saan man ano anya laditan ti pagbut-but nga niya. Nanabogan. Panawan daklatan diti ruwar ti mansyon. Takayat ko ti agpainit ditoy. Uray siyak, agpainit akmat. Hadda kayo gayam dito'y paraangan. Kunak no di mo kaya turumar, Adela. Mala, agpainit tayo pa'y. Sakbay nga umunag tayo. Awan matkit diti maaramid. Tanakaluto tayon iti armusar. Wen, jay lamang isaganan. Nakaturog pa'y da Solomon. Iso ang madamdama pa'y nga isagana tayo. Nanabogan. Talaga ana iranta, aday ti amansyon. Kat saan nga asi-asi. Nagtayag ti pader na. Agpapantigit na. Natayag. Ano agbidtot ka, kat matnag ka. Wen, Rosana. Iso aditay makalibas ditoy. Tanarigat tayo ang makaruar. Kan maysa, kanayon ang nakakandado ti gate. Na ang rona pa ay no kasta pumanaw da Solomon. Talaga nga ikandado da ti gate. Tapno awan kada tayo ti makaruar. Saan tayo akabaulan ang kalayatan? Taawan ti pagdiswan ti saka tayo, nabilang. Uwin nang runa kanya kabakatan. Talaga adyak kabaulan akalay aten ti pader. Napalikmutan iti pader anatayag daytoy amansyon. Nairanta akasta, Adela. Tatiam mo, ado ti kabusor day di Senyor Bartolo nga ama ni Solomon. Iso akastoy ti inaramid da amansyon da. Palikmutan da itinagtayag a pader. Tapno saan abasta mastrak dagiti kabusor. Iso anarigat tayo ang makalibas no bilang. Pudno ka, nanabogan. Iso at aramidan tayo. Tapno saan tayo amadaksan. Agtungpal tayo latan iti kayat ni Solomon. Tapno agtalinaad tayo anasayaat dito'y mansyon na. Kaya't mo ka diti sumurot kanya, Rosana? Sa dino. Eja asyenda.
Sumarong karak itay jay. Kumusta dagiti mula? Nabayagan na jak sinarong karan ti asyenda. Kuha. Sumurot kan kanya. Tapno mapasyar mo ti asyenda. Sige. No dayta, ti ko na. Siyaglat tinag-drive. Takayat ko adu dua talang. Jak kayat nga damang disturbo ka data iti panagpasyar na. Adakan ka. Ipasyar ka iti entero nga asyenda. Sige. Patsa ka magusto mi jay. May ayo ka, gapo iti kinaado ti mula. Lakit di. Mapantay ti ayan ti prutas. Ipurusan ka iti naloong a prutas. Sige. Kayat ko dayta. Nasayat no magustuhan, Rosana. Oh, anya. Sa dino ti kayat mo apagturungan tango mo na. Iti ayan lagi tinatnateng, wano iti ayan lagi ti prutas. Iti ayan lagi ti prutas. Kastamat kan ka. Talaga gaya man, napintas tinaasawa, senyorito. Wen. Gapo iti na itang imbagam. Nayunak ti sweldoyo ita alawas. Punta ka na, senyorito. Ay, kakadwa. Dumakal ti sweldo tayo itaw lawas. Thank you, senyorito. Inatima ko na, Rosana. Sige, trabaho tayo urutan. Maragsa ka na iti dayta nga aramidan. Ala, umay ka. Mapanta iti ayan, dagiti prutas. Talaga ang kayat ko dayti na ata amangga. Nasamit nga oray na ata. Agyaman ak na magustuhan. Kasti ka di talaga timula dito'y a prutas. Nasamit to'y mangga nga oray na ata. Mayata na kamangkit kita gan ka amang mangan itinaata mangga, Rosana. Kas kala aginaw. Aginaw. Oh, apa yan napaulimag ka? Sika, mat. Kun nakladay jay. Ala, ituloy mo timangan itinaata mangga. No kayat mo, ipurusan ka pa eh. Saanan? Bunga ti orange ti kayat ko. Daytoy na loom. Daytoy nagdadakkel ti bunga da. Sigurado, nasamit da kita. Kan makitaan ang loom dan. Sige, ipurusan ka, Rosana. Madlaw ko itakan ni Rosana. Nasaya at tipan nakilangin na kanyak. Kastoy ti kayat ko. Mangrugin anaragsak tilangan-langan mi adwa. Ipan kung ti pinuros ko nga orange. Nalumday to'y. Ket sigurado ang magustuhan na. No kasta, di mo kaya't akanan dagiti orange a pinuros ko? Iyawi ko iti mansyon. Sige. Mabalinta pa'y anayunan da ito eh. Mabiit lang tamang bilinak iti agpuros. Ikabil da iti basket. Kat isarunudan iti farmhouse. Sige. Sika! Umasidig ka dito eh. Okay, senyorito. Mangpuros ka iti adu nga orange. Ta ikabil mo iti basket. Kalpasan na. Ipan mo to iti farmhouse, ha? On, senyorito. Saan lang nga orange ti purosan? Mangpuros ka pa iti daduma a prutas. On, senyorito. Talaga gayam ang naglawat ya Shandang Solomon. Wen Rosana. Sisyak lang kaya kang kukwa iti daytoy nga asyenda. Agraman ti rancho. Gaputa agmay sakmat nga anak da mamakin pa pa. Ket itatawan dan. Siya kontekin kuha. Nagasat ka. Ket tintumot agbalin nga anak tat itumawid ka dagitoy akinabaknang ko. Anya.
Wen, Rosana. Iso akayat ko ang maaddan ta kumaadagos iti anak. Iti kasta? Addan to agtawid kadagitoy akinabaknang ko. Naglawa ti rancho sa kadi. Wen, Ammom kadi adakkel ti mapaspastret ko dito. Dakkel agatad ti sumsumrek iti kahaw ti rancho. Iti entero abugalyon. Siyak lang ti addaan iti rancho ken asyenda. Pudno day ta, Rosana. Siyak lang ti addaan iti kastoy a kinabaklan. Ultimo ti opisyalis da ito'y nga ili. Awan ti laban da kanya, no maipapan iti kinabaklan. Siyak pa ikit din ti agparanog kadakwada. anya? Day tatipod no. No awan siguro ti itid ko kadakwada aporta. Sandan ang makaraman iti naimas asidada. Anya? Amin a tao dito'y bugalyon. Mamirmiraot da amin. Iso akas makitam, iti kaldawan ti kalaysada. Adu a tao ti dimaray nga uray jak ida inimbitar. Tati rason, kayat da ti makaraman iti agkakaimas amakan. Solomon. Ken kayat kumatkit di, nga uray pa'y dimaray ti amin at tagabugalyon. Iti kasta, naimatangan da ti kalaysada. In grande ti kalaysada, Rosana. Ket awan ti asino man nga akin kabailan, no di siyaklan. Iti umuna agundaway, ada in grande akalaysa, anaangay dito'y bugalyon. Solomon. Ngagpapan kadagiti opisyalis ti bugalyon. Di da maitured ti kas iti inaramid ko. Ngamin, awan pagkarit da kwartada. Atiwak amin ida, Rosana. Malaman kabsat bogan. Ngamawan pa'y laang darosana ken Solomon. Naimasan da nga taa tinagpaspasyar. Bogan. Adday ta kamanen, Adela. Agdanag kamanen. Kung amin, amang anoan niya ti aramiden ni Solomon kin ni Rosana. Kas kumaitian niya. Amang hanupilitin ni Solomon ang maturog da iti asyenda. Kat may sa asilid ti pagturugan da. Anya. Madanaga na, bukan. Pagdanagam ngay. Adela, asawan ni Solomon ni Rosana. Natural ang maturog da iti may sa asilid. Agraman day tabanag kat pagdanagam pa'y. Bay amlat ta ida, taagasawa damat. Kukuang amin. Adda karbengan ni Solomon iti anak mo. Isu adi kag pampanunot kan agdandanag akasta. Adda nga agkurot-ret ti kudil mo. No kasta nga agpampanunot kan agdandanag ka. Sapay ko mga rod, tagkin naawatanen adagos dagiti dua. Anya. Wen, day tati idaw dawat ko, Adela. Sapay la ko ma, tagkin naawatanen dagiti dua. Katagbalbaliw matan ni Solomon. Anya. Sapay la ko ma, tababaan kan ni Rosana. Agbalbaliwan ni Solomon. Amo ka na bang panugan, Rosana? Anya. Kayat mon ti agina na? Wan. Makatulturog ako. Sige, agina nga pangarudan.
Sana bali tanalpas tamaten anang rabi. Kaya't ko na talaga tiyaginan na. Nabannog ako ni anak pasyar dito asyenda. Sige. Agi na natin. Solomon, mabalin ka di apanawan nak dito silet. Aniya. Kaya't ko tiyag may sa dito ay. Iso ang mabalin ka di apanawan nak. Maturog ka iti sabani asilet. Anya ti aramiden ni Solomon iti dayta agundaway gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag wenno patay. Biyag! Wano patay! Inapalabas, impasyar ni Solomon ni Rosana iti asyenda. Napandapay iti rancho. Nakita ni Rosana at talaga naglawa ti rancho kan asyenda ni Solomon. Naimasan dati nagpaspasyar. Dimteng ti rabii. Ijayan farmhouse ni Solomon ti pagturugan da. Itagagayem. Adtoyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wano patay! Sige. Agi na natin arudan. Tauran siya kat nabanugak matan. Solomon, mabalin ka di apanawan nak dito silet. Anya. Kaya't ko tiyag may san dito silet. Ang agasawa tan, Rosana. Pangaasim. Kaya't ko ti aginan nangag may sa. Diyak kayat nga ada kadwak dito ay. Bueno. Panawan ka nga rod. Agyaman na. Salbag di ti kastoy. San akayat ni Rosana nga agkadwa kami ti silenda. Sana bale. Aguray aklat na. Mariknak ti panog ko. Gamjak makaturog. Salbag. Uminumak man kid di. Adarak dito'y farmhouse. Inak mangala iti inuman. Solomon? Ada kagayam diti paraangan ti farmhouse. Nakaraing kagayaman. Kumusta ti turog mo iti rabi? Diretso ti turog ko. Gaputa awan ti nakasingakan niya. Kasta? Agay ayabon ti ko sinera diti farmhouse. Agar mo sarta kanan. Kasta? Agsangot ang agar mo sar, Solomon. Sige. Maragsa ka na iti dayta, Rosana. Aday ta, senyorito. Nailukat konti gate. Imisang ni Rosana kanyak. Kaslaawan parikot itinapananda. Irikap konti gate. Anya ngay anak ko. Kumusta? Anya tinaramid ni Solomon kan ka. Awan, nanang. Awan tinas ka na pagdanagan nyo kanyak. Sigurado ka, anak. O nanang. O sige. Agdi ko sakpay ka nagpalasak. Anya ti kayat mo ang meriendaan. Mangisagana Orean niya nanang. Kalpasan na. Ipanyo ichirwara. Nalamlamis ngamin ichirwara. Kat kayat ko, ayaban yun to ni Solomon. Tagsango kami ng agmerienda. Ha? Sige nanang. Tainakbit agdigos. Nagbaliw sa matan ni Rosana. Kasladinan kagura ni Solomon. Kaslaawanan tigura nakin ni Solomon. Aday ta, senyorito Solomon. Hindi so konti meriendayo kin ni Rosana. Senyorita, kung namatan kan kuwana, bakat Adela?
Ore anak yo. Ngem kayat ko nga awagan nyo iti senyorita. Sige, senyorito. Matungpal. Orayan nyo latan dito'y. Ta dito'y mati kayat na pagsangwan nyo. Ta naparpariir ka no dito'y. Sige. Panawan kan dito'y, senyorito. Nukasta, agsangsangod dagiti dua ijerwar? Wanan sot, sayang, adda ko mamot kasangsangot ang agmerienda. Oh, apala ka talaga ni boss. Bakit Bogan? Bakit Adela? Anya, ti masapulyo. Kurang ka di, dayten saga na mi amerienda. Alo, agtugaw kayo dito enmi. Bakit Adela? Agtugaw kay ti abay ni Maskay. Oh, Kat si Kamot, bakit Bogan? Agtugaw ka dito abay ko. Taapay. Tapno Paris ah. ansot! Matapis ka makitam. Alan, agtugaw kayon. Tapno at damot Paris mi. He! Nagalaskat nga ugali yun. Day talamang sursurong ti amuyo. Ha! Umay kan Adela. Manaktak dala iti trabaho ta. Sige. Hoy, agsupli kayo. Apay ngaya, panawan na kami. Niko. Sabag ka, ansot. Apay ngaya, tinapisnak. Nawan tinasaya tamaramid mo. Sumardang kalatan, ha? Si Kamot, angaw ko laday jay. Dagiti pa'y mo't babakat tinapilim. Awan mo't nga rod sa bali ditoy. Haha, adda malagip ko. Anya, Kidawon talangan ka ni boss. Amang yawid ta ditoy iti babae. anya. Anya ti kunayo? Kuha boss. Kaya't mi kumatimang yawid dito'y mansyon mo iti saggay sa kami a babae. Dahil tay partner mi kumamot. Kuwang amin, boss. Oy, da kayo adwa ah. Ha? Sanda kapag pungtutan. No kayat yo ti babay, mapan kayo iti kabaret. Adiyo kat yawid dito'y mansyon ko. Boss, Boss, Sigurado asaan akayat ni Rosana dayta. ni Kadiro sana itan. Ti masurot, boss. Wen, agtungpal kayo iti kayat na. No diyo kayat ti masalit. Agasan, kayat dati mangyawid dito'y mansyon iti babay. Anya? Ang linapdak ida. Saan anasaya ta mangyawid da iti babae ditoy? Jak kayat ang makita ti kasta ditoy. Kunakon kit adi mo kayat. Talaga adyak kayat. Ang mga no pagsasawak pa'y kit iti babae no bilang. May baglangan talinapdak dan sot kan maskay. Adda ako niti mansyon. Asawa na kon. Iso adyak kayat akasta ti aramidan dagiti dua. Nakaragrag sakak itan, maskay, ansot. Gaputa ininutan asumay saya at linangan mi ken ni Rosana. nagalas mat gayam ti ugali na. Anya, Di na mat kaya't amang yawid kami iti babae ditoy. Akas lakukuha na to'y mansyon. amom ka diti sarsaritaem ansot. Ha? Ay, kuha, boss. Sumardang ka nansot. At dakarbangan ni Rosana dito yung mansyon. Tasawa ni boss. Boss. In kami jay kabaret inton rabi. Palubusan na kami kade. Sige. Mapan kailat ta. Awan parikot. Ang kasapulan mi ti kwarta, boss. Ited kon titang danyo iti daytoy abulan. Agyaman kami, boss! Rosana, anak. Amom ka di iti kuna ni Solomon. Uray anak ka. Naskan ka no a senyorita, tiyawag ko kan ka. Anya? Anak, kumusta tilinangan nyo? Nanang, agtungpal kayo latan iti kayat na. Nang runa no nakasango. Senyorita, kunayo latan kanyak no nakasango. Anak, Kayat ko apakitaan ni Solomon iti nasayaat. Pasat dayta, ti planok.
Plano? Wen, Anya ti plano, anak ko. saanin anaskan nga ibagakpay kan kananang. Basta da planok. Kat para iti pagsayaatan tayo. Anak, Pakitaak ni Solomon iti nasayaat. Agpamarangak anasayaat kan kuana. Nga asidag tirik na kan kuana. Iti kasta. Maalak ti panagtalak na. Kaya't ko na ito'y pagsangwan mi ka ni Rosana. Naimas day ta, senyorito. Ni Adela tinagluto. amok ang magustuhan nyo kini Senyorita Rosana, senyorito. Talaga ang magustuak da ito'y nanang. Tasipod pa'y, kasi ti kayat ko ataraon. Sige, mangantan, Rosana. Nanang, nanabogan, agtugaw kayo matan, ta sumango kayo kata kami. Ha? Mangan kaminton-inton madamdama, senyorita. Ala, agtugaw kayon. Noon niya ti ko na ti asawa. Nasken nga agtungpal kayo. Nalawag? Sige, senyorito. Juan, senyorito. Oh, Solomon? Apay ngayon may ka dito'y silet? Kaya't ka lang nga makasarsarita, Rosana. Asawa. Taan niya di pagsalitaan ta. Kaya't ko lang kagyaman kang ka. Ken, kaya't kung ibaga anak karagrag sa kahon. Kasta? Kaya't ko kumangag tultuloy ti kasta apan na kilangan mo kanya. Wen? Gapo ta asawa kan, Solomon. Naragsakak amakanggag iti daita, Rosana. Asawa. Ipaay ko amin akinanamay kan ka. Tagayat ko anaragsak ka. Solomon. Ipakitak kan ka. Asaan ka anagbabawi anakikalay sa kanya. Isuan mabalin. Kaya't kun amaandaan tayo di anak. Anya? Di na ko mapahayan. Kwa, saan kumapay nga ita? Pangasim, saan kumapay nga ita? Anya? Dayta tikidawakan ka, Solomon. Saan kumapay nga ita? Boss, Rabin, agur-urayan kan ni Senyorita Rosana. Ur-urayan na kaniti sila, Joe. Tira, boss! Anya pa lang tararamid ang boss. Asawa mo ni Rosana. Apay di mo maarami ti kayat mo kankwana. Ingkan, boss! Mapankan iti ayan ni Senyorita! Solomon, anya ti ibagam? Apay asimrak ka dito'y silet? Mabalin ka di arumor ka? Sana ka rumara. Anya ti aramidam dito'y? Rosana, asawa ka. Kat kayat ko amay may sasilid ti pagturugan da. Anya? Nagsaritaan ta ti abanag, saan ka di? Wen, nganti kayat ko. Kat maadaan ta ni ti anak. Anya? Iso di na ko mapahayan. Oh, Rosana. Saan? Di nakarakupan ang... Apay ngayon dorunak. Saan ang mabalin? Rumwar kan diti silid. Sa anak armar. San kan amakaruk at kanyak ita. Uran niya pa iti ibagbagam. Sa anak armar. Lukas ta nga roda. Siyak ti rumwar. Saan? Ibatanag. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwan na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay,
nobela ni Virgie Pagloy. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!